I Holimna pen Zolia lia SawSawm le tang Muangpi to kinei hi a Christianity vai pem ta hi na vai le namdang tuamtuam laka Zomi hi na chi hong le haksa to ateu le nuwa masak teu chi hong tuampi tu itampi kiken to hi nuam na nasak tingu kalamena ken zamnuam kasama ma hi I Holimna pian te na dingina Thakur studio ten amau studio ong sang sakai man lungdam ong pi ding ong zot ong kai khop sak nyang nyang naw rat mo zong lungdam ko hi no te gel pen sir bangza yam bol kheta ka status khong zong poster bangza yam poi kheta na ai hang no te na like my kala kan ding pen colonialism to ki sai dok historian pa to ki holding ina mangkang te onguk na to ki sai Christianity le mangkang te uk na colonization le Christianity pen koi chi hen thei ding chi khong my kala ki holding ina I tua pen like kum som ni le nga pan 30 40 50 ki kalten anga klaung ge dina ai hang no te gel to ki holding pen 13 lakpan 25 ki kalten bang chik chianga le chi khong kan kanina no to ki holding like teenager te laka kung ka thei khel ki le no te gel pen amau a trend setter dan khatang muding hi tuak tai na zolia bangom to za chang momong bang song Israel te ponak bang khong to thu gen zia zia tai changa mo so yeah no te gel to ki ho thei lungdam ni nge sinina tunia ithulu ding immigrant identity le Zomite chi to ki sai den jiang ina nuances CNN ina damina gen to ni na to lo I conversation pat na ding ina immigrant to ki sai gen so mi hi manina pem ta te chi to ki sai gen so mi hi manina sangam nu so mina ong pan hen la den chang som pan sak keleng mom wang tu lai mi leitung pen sensitive loina nu mei teng dei dan ote hongong ki chi ding ai changa so women rights hongong ki chi pa ding mo patriarchal system lo te hongong ki chi khale som pan sak ni na okay ida na chiam ni khong bol ding kayong nui sak som ding ladies first American style yeah okay American style nung chi le same ilom pa he ding ayo aman ko in de te hi to chi ding ai no I'm just kidding okay ina som nang US apiang mo ai ke le koi chi banga US tung kha chi hi zong ina na ut tan nong gen ding ya take your time here ke ko gama piang ma ko gama khama piang ina ko gam pan mulai kali ngai teng tahan ngai tenga mo khang to ina to pana tuni le guk sagi kima Malaysia pai kum bang na hi ding ale Malaysia na tung ina Malaysia ka tung la kum li kum nga khong hin Malaysia pai ina outland tina mo underground to pai ina Malaysia pa ina US kum sagi kum get khong to okay actually Malaysia kum so tom hello nai ve mo na hello ha okay mi pon khat bel sot pp om hi ven mo te Malaya hi dan ka ngai su chang ke to da na Malay khong na pai khang e lo kai chiang chi mai ni na ken ka tel siam jok ding ina no kolgam pa na flight khong to aleng chi bang hello hi ding hi ve mo dan again dan like underground na ong ki sim puak chi ding hi to dan pian ai diam to ran pian hina Thailand lama mo ton Thailand border lam ton ina to panina tembo to mo ke ka thei chang bang ka ke thei bang da jan sun pen forest mo akom khada gama pen call ke zote to panina to pan amo jan pian ne achi te pen tembo anel khat sunga mo hong tun oh my goodness yeah tembo ne khada ang tu ni la mi tamma ma tong hen chi tak hen na to ke zote to atunga pen muka chi mo to cover mi amulo nang kwa mamulo nang van ten dan hong ten ni na to ba zan ki ma pai chi dan
som bai het lo ding hi mo to teng nanga naw pang pen zo hak sai le alian te ding bang hak sap khadiak ding chini so bang factor bang hanga to bang hak sapi ma agam dang na kizwan midang kempe wading in again take in at least for you and your family chini nang le na in quantity ding bang hang a factor bang hang ding in na umal it takes up ma bang ma political issue gam bai zo ki to ma tham lo na ko gam mi zomi te bang dek bang hele pen nek le don zong chi mai ni ma nek le don zong pe haksa changa khang no nu le pa te ding ata te ngai su tha sak changa lampi tam mu lo chi mai ni ma ang bek zong boy ang boy na bek khilo na ko pai kem lai democracy nai lo ma ko ga ma jang to ya nu le pan to teng ngai su te pen haksana thwa ka ma landing pen ya ko ga ma yom zong pen hirana bang ma hi lo sang ma han jam ni chi na yu gam dang han jam kanga isu chianga he pi lampang ina kanga isu khak chiang hadve to lampang be ka inga isu khak chiang mi no yam ki sak lot khak ina victim mentality nei khak the ina ai song ina to lampang a them khati china ngai sut pak heleng to muna om den lo ding ai hang bang ngai sun pak hele ha izon lot mana si le song si zo mai ni anuam zo tun na ding in chi to ki kal swan kya hi mai vi on nong gen chen ka kalung sima om pen mo ina so achi le tul ni lenga tul ni le kwa som ki ma america tung chi na nai ve mo na okay lung dame ha ki ma tung okay cái high school hong aman hin lamita cái vele nang america na tu na so yeah okay lung dame som yeah ina tun sangampa muangpi kyanga pai phe ni na tu ni ama a Jewish ponong sil ke na ai hang phamo ke chi ni na tu lai ta kem dan de khat nei na ji wala muang like the story there yeah them khat nong gen thei ding ya to pen oh yeah tu lai ta percent happy na to biakina mo children camp bel hiloina ayang hilama bang chen VBS ti mo okay vocational bible school tu lai tak na pang ko tan khat pan tan guk chang mo to patta thei mo ka khat sum bu ni khat ki khat percent go za pi sa to address pen bang hang cái pen station khan omi na to station of pen wala rabbi kini emo all right yeah nidanga synagogue school pen na pangtalaga amao bangdan hi bangting hi to taga amao bang thugen chidana aom dan ting na to ma pon su na to ma to dana kini ke station na pangteng pai changa hit ke okay then delam chang education zong gen khadi ngi chiang then chang zong gen to thei in jin Jude atia khat kai mar ma pa then amao school there now pang te na debate partner nei pa we now pang chi kai pan ba to a debate partner pe ni na amao agree lo lim ding like ama hearts of hearts alung sim to ga thukim ma hi le jong alom pa pen thukim lo lim dinga aneu pan bo het lo ami to ki thukim lo ding zia ki sin sakhin we Jude te mo so yeah to hang Jude te pen na en le chin debate khong siam ma ding we to so chang pil phadia ku bang hang anang to why chi ki question ni lo we chamo mai moni this philosopher patiu pan ahang ko to so chang lei tunga ka the hel ke le hi a dan formal school dan pian now pang tia ding ong pan pen Jude te hi lai dio ka the hel ke le mo you know of course banking bela mau patina school pen song mau hi le kilom ka the hel ke le you know I hang de lam chang to te song again to ni na story na no muzel ka cha to nong fascinate na to lo muang nang dena so mi dot bangina izolianui dot bangina nang US apiang mo ai ke le koi teng pan na trajectory na khwalzin na mo ai ke bangnong hil thei ding ya
cable kakwa tak hele hele mo to jana hele ya swak hele ya kum gyat chang mo to jang kapapen koma na pai kho chimai la mo kum kapa khit chang kapa no sei na to sumjong dinga apai pai le Malaysia na tungto swak wa Malay pa naman bang hom sakina pasen happy na to kapanong sammo Malay kakwa upan tadim chidan khwa ban to tadim chidan Mandalay chidan Yangkong chidan to chang Yangkong pa na pasen happy na to bang to Malay dong atung mo okay jana SawSawm chidan la mau bel le no na pa na to table salam tino ngai okay achile Malaysia panina kum sot na khaman he Malaya muang dana kecidan na pasen happy na to kapapen kau tun madona yuana na omkin ta chang kau katun chang pen ke bang ila kum pasen happy kum khat tak le pen kum khat om ding ha ke dam lo na zato katun na hanga kum ni om khama okay achile Malaysia bel nani tuak fwa som hitale nang hitale sotom man lo wida Malay culture pen bel Malay ngei na pen bel tuachi lo anani fwa man lo adopt man lo nun tak pi man lo ding nai de ma mo ina lungdame atoma ge ni na naw pangchi ka US tung na hi manona US te ma zong bang pial ta ding ina ka chi nop na tuamuna khangkhete apiang te ma bang pial ta ding sai nang ki koi the ding ei chen I holim zong nuam zo sem min te sini ina to lami lut ma ina mi khem pewi thei nop cheni som zolia ding ana ki prepare dan nonggen thei ding ya and to zo chiang to la ka nong hel nop le na eating habits na physical na kep zo na ding ina na daily habits day zong ina hangno te thei ding ina ya hangina self care again psychologically ki kep akul za sa physically zong ki kep cool physically zong psychology khong zong na le effect ki te chang mo ke bang zong pasien na sem ka hi hang se khat ka hi hang physical fitness khong thu pia sama ma khat kai chang gym khong hitale in gym ka pai ke zong ina push up khong pull up khong hi mo to dan hin so lang na ki kep dan ai zong ina habits khong hangno te na thei sak nop om hiam cable physically ka prepare bit mo tu ni la som la sagipan fully mo ki gym pai den gym physical bang ji la ve khat ta ke bang high blood pressure mo nei the kai chan to ran chang pen gym pai lang pen nuam za deu chi dan mo ka chi la size ka dan nuam mai chang china ni tak lam nai sagi bang le ke workout den mo ina ke le atam zo pen ina workout ma sa mo to ke zo te he tu ni the somni la khat te gym ma pai kisin ma ena eating habit be jing sang bang hi le pen an go nge lo ai hi thei le pe an go lang pen hoi lo mo ai chang an go an hirana nek lo chi om lo na an ne to an nek chang a pen ai hi thei le an te khong sa ke bang amasa khong bang la sa de du ma gym pai chang gel ai chang sa bang le protein din na sa bang na ma na to hang a hoi bek chang mo moderation chang hina jing sang ka pai ma pen an na den an nek zo chang sang pai to chang in ka cha ki zo te bangale lai in chi khong te mo to rana hi zolia ding den bang ka ki prepare pen nai som na ni sum na sep ki zo chang gym pai ve 12 hour na sem ma ena to ki zo te to pen na sep le exercise ni pen ki bang lo mo yom dan gym dan ki bang lo chang china to ki zo te nai sagi khonga jing sang nai sagi pan ni tak nai sagi na sem mo to ki zo te kalom te to gym pai na nai gen nai ko asung gym ki mon mo to ki zo te in cha ina rest ti dan his to hi plan in physically mo prepare pen okay a personal one level dong ken lamo som a hi hang
thọ hun timing cái chuyện lục hun timing cái chuyện hong nên này like cái này hi ra lùm này ra thấu chị bằng này mà habit cut này cái bang atam job and routine Sweden mà organize like mama cái chẳng atam job and này so many ato cái bang sang ka sung bang hi lại pen imu bai thelo lại atam loi chẳng mà toang pen jing sang này sagit này get hong abel pong mana tho som bang chỉ lại tôi cái lệ tua vào là imu lang pen ka chỉ là san na chỉ đàn mà hina to lua ka hi ke le pen hi thele zan pen atom pen like som la ka som benia imu ding ina jing sang pen nai get khong a tho ring ma to le pen to ki ka sung at least 7 to 8 hours imu ma yeah nung dewa research ong pai ke pen ina sleep to ki sai imut to ki sai latest research pen na imut man phat jiang ki thei ki phadia kena like coffee ke bang coffee hai kai chang coffee bang zong imut mate te 7 hours back don no loading mo imut thei hang deep sleep ong pelo to deep sleep in te lo chang along run a brain ading na hoi lo mo ina to na habits kung dot na pen tu lai no gualte ke millennials in a no pen aizen ding in a ongum pian ina like 1995 kit no apiang te ding ina ongum pian ina aizen te like a depression to like especially America say for example tu ma kum som lenga sung ina pasal te like a 25% khang ina suicide ka china depression bekilo suicide tan atung nu me te like a 70% khang ai de zanita ka check ina kata ma pen no gualte like one of the main reason ahang te like khat ben habits kitchen and discipline nei lo na hang hilaya I brain a rhythm segredin rhythm pen ama I tho hun pong mana tho I luphak I tho hak thu tuam luphak tho hak thu tuam hitale I luphak le zong nai sagi nai get I lup kitchang tua huna tho I luphak le say for example 1 am alum na hi le 9 am 10 am thau na hi le 1 am alum gi ge ding 10 am thau gi ge ding chi bang habits kitchen nei throughout the day schedule kitchen nei dana I pai ke le I brain in handle zo lo thein to attend depression ung na pe the ina ei khang pe na tam zo pen we sleep whenever we want to sleep I uthunun lum I uthunun thau I uthuna I ut hi chi banga I om pen I brain pen to dan ding a ki bol na hi lo ma habits nei ding a ki bol ai chiang a reading pen a man lo chang to anjong depression ong pe thei mo I boyfriend girlfriend to ki khen man hi ma sa pa se lo ina na to chi azong na om thei chang to ki holding fire nang to ki sai research kana bol fitness hong dung du tog nai chang to pen khang no te kyang nong gen thei khang na chi kong gen hi na lung da ma ete ta kong sam ma mai nge ina behind the scene I operator pu tang semin zong izolian na copy pa in lazim na kwan pa in ji zong advice ki pi hi pa ni nanui ding ayo okay ina tun athuk zo dewa lut suk ni na den chiang ina depression khong zong yu legen to ni na mo America vo khang hia cái tuần nấu kẹo ông phải liền rồi cái bị chính khít nấu ông phải hiện cái chân cái experience cái tổ học bên là tuần biếng hiện nghe but no a grassroots pan ông hàng hiện nay chẳng rồi na Amy na hi na vo Amy na hi mà nó ham pha na cái sắc nào chỉ nè like ni kang te là cái hàng hiện mi vom te là cái hàng hiện Amy na hi man vo ham pha na cái sắc nào hit tale hak sa na sắc nào hit tale parenting pa na hi zong ina ai kele min atate wa bol dan pa na inki bol dan to ma chi te ta zong bang hitale negative hat le ni le a hoilam hat le ni le na whole experience lim mo being an immigrant daughter or son among Americans semai ni to pen mong nong pan thei ding ya na experience ko tua audience bang Paul khat bang kol gam ding Paul khat bang India ding hina so ko no experience ko no to pen to khang ei lo ding hina o ta thei nuam kai ve bo ka curious lo ya
nông hiệu thì đi em muang đó là hơi khát lệ hơi lâu nhỉ chị này no tua tếเป็น sample đó là công viên một kinh là út đó là ông phải tiền là he okay đó là cái bang là US cái tu na cùng sống là cùng khá lên na tan ngà pan kipan mo tan ngà hi chang cái tăng vào chiếu điểm đan số là tu anh trẻ đan mà thế chang mi là cái bang cái first day of school pen ấy khola mai là sáng bay chang pen uniform cái này cái chang ahoi taka ki zama ki pai hiven mo to bang na hilo a first day ki oisisari pai le amao first day of school pen bom bi tom nu me na to ma jong bom bi tom le puan ban tom tong pai zeu to cha lam dang so ai bong chia le chi ki to ta ke to ba mau sang ka ding wa alum ding wa chi en te lo to ben ilung mang ke to ba first day of my first day of school experience ma to khat to chang cả tôi na khát bên hi lệ tua giống hi thế mà anh tạm giờ khang nô tê phul khát bên hi lệ amao ut ki zui amao potential za ki gam ta zo lo ke bang hi lệ ke potential e pau thế lo ichang potential za ki gam ta thế lo ki pau thế lo zong ki in sang bang le involve lang bang ben called university ahizong bang pen sanga involve leadership trait hong involve le pen amao nget na wo hoi ba la ngexep na wo pen ngexep na ding wo bite pen dan mo to dan hi na ai hang pe amao ai pen to dan pau thelo I changa ai club leader khong bang la ai ke ki ching ke ngo chi dan chang volume tryout ding la bang ai tom do ve hango chi dan khat pen I potential full potential pen swakta taka ki gamta zolo mo to I America sanga bang hila to chang parent lampan ni la zong dina chidan ma mang te bang hila ma ut to thun example ba la bolong ki mol mo uk le bolong ki mol sakena to amat upen a parent and the control ki namma da hoi ki le nang bolong ki mol khanon lo ding chidana hina aya pen sang lai the academic lam vive pian mo to ina fa changa hi a bangala siam na le siam lo na to hi no academic lam big focus dinga ong ki de sak zo to changa yu jong ki khak chi dan mo to dan jong tam ki ta ko to and to chang tu la ta ka ngai sut thei to chang hi pore sang den cha om le ngan ki kleng mo SawSawm man chang chang nung ta me som nang to khak nang experience ng home thei ding ya ibang cái pat jelai tan khat ba ki pan khalien lo ma but fully atani ki panina alang chang khong hin ina tani ba fully ki panina to lai bang hin ke bang fit in lien do thelo na tom khat ba le different culture the way chang ma tung khong bang le en siama te pen siama teacher ma ki sam ma lai ta ka pe amina ki sam kha ina na ya ka sa siama bang le to la bang Miss Bowler ina teacher samin ama ki kamin teacher hello tia ina to khat bang le amo pen ahoi na culture ahoi na khada pen siama te pen lom da na ma very friendly takaki hote ko gam to tom khat ki the na chang banga hele mo aki lamdang na pen la uchi da na hi ton lo na respect amo respect tam de zo mo to khat hi na to ki bat lo na khat mo kan yaw lai ka mu khe hi na ka atam zo ki ka face lian bang hele ichi ki bang lo mo email pok nan ki bang lo de oi cha to bang le tom khat isyam ma jong pen hazat na jong tam ma mo ke bang middle school pan hele ke atam zo pen very competitive in academically competitive ma na to pen mangkang lom phong ka nei te pen amo usanga tom khat mat hoi so le pen like hong et dan man lo mo chi dan ai zong hazat pen de khat te om ena toran changa pen ele zong pen bangale kithanem va the ya kithanem va the to hang ba hoi na khara ba e nule pain pen hong i dai cha mo no hong
hina kada hong tapya mo hong in ma mai cha I guess support wise hoi tanga bel understanding bel I think American culture bangala zong sang mo tom khat understand that pen ko hilai taka akang to bang dinga pen USD understand dan le you dan khong mo azui dan pen USD bang le hoi sang ka chi na mo again ma bang bolung khong ki mo no mi le pen academic lam ba ka cha ki support lo cha potential tun nob dan mang kang te abang le amo tun nob dan pen tumbang let's say bolung bang sui no mo to ke le violent ki mo no mo amun to ma club ko nga pai pi club ko nga zong pai pi yet to ke le private lesson pen yet na to in pen amo college ka to changa pen scholarship ko nga kinga zo we and pen to pen first generation hilian na lo itun tung changa to pen ahoy na ki munai lo che mai mo te ke regret bang hele sport hit ke le instrumental ko mo ki mo lo to khat kisi ji ding hi ke muangpi yung sial pak tinge ama lai siang to sang ka tai chang ama adinga away back om non lo chang ka high school lai basketball captain ka yo just kid basketball no mai siang yeah cái cái mol thầy ông sun pen basketball thì tua lâu e-sport computer gaming ko ngai cái buang le ken ball lung sui the no we ball lung lam pai lo ina nu na experience nung hopu kitchen lung dam ba mai da nani no gel bebek zong America om tok na hiu hang na experience ki bang tuan lo mate ina ki bang tuan lo ina muangpi adi ina full potential live out ding haksa sa mo ina mi akima pama te skillful so chini mi le support ho izo ina potential haksa sa som leo chiang ina pasien happy na to support zonga ahih zonga slight racism la akamal sa ding akilom diam thelo yang na tua dan pian la hi ve khat skin color imi lam hang na to pen om tham ding tua nonggen zong so lungdam ma mai na den siang zong tua konggen no phi na like tun zong gen to pa suk jiao mai ni na hi topic ayom lai tak immigrant khata ding ina mi kang te la ka sim mo tuak na ki sau ya gen te na dinga ke bangin ka galet chianga na kana sak ma pen Harvard University Asian ten pen dena academically ki hat na chiu tulai taka America Asia te pen one of the best performance in academic ki hitak pi mai ve to bek lo ina sum lama zong 2055 chianga America largest minority group pen Asian te dinga ki umin to zo chianga financially le academically atam zo pen Asia ten kilo adinga ki u ve America tulai tak Korean te bang hi hoi ma mo financially le education to pen Harvard te bang ina pen Asian te tam sa gop at asang lama tam sa gop ina Asian discrimination mo kay Harvard mo like Ivy League to pipia kay le kilom hiya sag mo kun to so chang Asian te SAT scores sang sagzo nga thei na di nga mo ina to dan de kong zong omina to pen dena again ma bangina ahi hang chilai ni ngai blacks ten k judgment hi ka khet le lang mai sakun la predominantly ahi helo khat ka sak pen victim mentality pen ko kineng niam hi chi pen kineng niam hi man han chiam ding chi na sang le phatuam sa inga tua lampanga pailo ina kineng niam mai chiang chi na niam kya sem na azang pol khatom sa inga blacks ten kempe hi na wang mo ina tai hang Asian te pen zanita ka research na mau pen aki ball siat na pen mau takhe chi na zangina tua hanga mi kang te tung khong banga zong tua mi kang te tam pi sanga family a hitale le mi vom te tam pi sanga sumle pa Asian te pen chi thei zo chi mo ke ve to ina to bang kom kala no
hi bang nong khan khian nawa Asian racism mi chiding yama na tua khau hia ai kele Asian hi na to mi kang te la ka fit in khong haksa na sa ve veo hia na zomi hi na ula khatom mi kang la hi lian lo a zomi ki chi ding ala a ho in la ma zomi ten la a zomi tak takala man hi nong salo khong bang pian ding na pau zong siam ke yu te a to chi ong chin wa mom ding alang khatala ami kang te la kala mi kang boki chi nuam leng zong ama American zong chi ma lo ding Asian American hi to tung ding as if ama zong England a pai pi British American chi leng ama ut khol lo ding a hi hang African American Asian American ong chi chi se ding chi ni to bang kom kala nun ta pen hak sa thunom hia chini mo atam zoina America tung pe ule van tung bangin te chi mo kai changa e mi ti apen America tung leng struggle hak sat nam non ke te chi no hak sat na to ki pe ton lo nung lam ma ma jong ina pang khat sangina mi buli mi simmo na to kin ama le mang ki that liang le moi lung tang nai le to khong e khi tu ilong izak cha so to bang nanum khang khet na wana to khaw na to ha ku le na to azeu le how do you fight how no bang chi no sunga resource bang chi nei chi nong gen thei ding ya sorry in kam tam loi nge ya cái bang hi là katun che lam do tuak mo chỉ là Asian hi na to zong kineo cái bang hi là tom bel khan te la ka tom bel bal den hi chang a kin to la kineo pe mai chang a min zong to la pao la the lo i chang a ut bang wa zong ki ge ne to chang cầm hoi lộของเป็นมังเป้าบางนะองหิลอมด้านนะองตัวดีนะไอ้ทางเป็นองกำองหิลจะเป็นกำหอยหลงหิลตัวเป็นเกียนคันแรงtrouble king อะคันเทียตัวนั้นจงตัวไงมั่วตัวจังคันเวบางหิเลยสังปัญจาดีอย่างนี้นะเป็นกินเอาปังกินอีกวอลตั้งเป็นอีกวอลละหิเลยเป็นกินเอากินตัวเบลว่าจะบัสตรงคันเวบางหิเลยมีวงคันเดียนะกลัวแบงkalau abang cakap cakap abang beng ada macam abang tuang mau thelo om hiu lai pen kas lu pen hi zwala hi padem pok de to thum ve bang sat phe ke bang la to lai neu i chang bang malaki gam tang am lo bang ki hi ngam lo apaw la thelo i chang ki thuak ten tan to ni bang kap kop sa bang in tung sa ai hang tuak hit za ber alam dang ke tuak ve ba bel om ke na ai hang dena SawSawm chi dana hi sanga society pen ko sama le minorities om mo sen lam chi dan mo Japan lam chi dan Asian zong tam to chang benete zong mo I mean Mexican te zong tam to chang Hispanic te zong tam to chang mi vom zong tam to teng ki gom neu na wa ko la ka hi la mo ai hang to hun lai tak hi bang hi le Amy kai tun lai tak ai ba le Amy US atun kum atam ma lai tak hi lai chang mo to pen e zong benefit bo hoi mo thelo ai hang mang ten mi vom dang te chimai leng mo ki haza ki sim mo ki thua ding a zong ki de lo mo mang te bang in le e pen ung en nia mai changa ki thua ding ang de lo to changa e zong minorities te ma ki zong e mi de ma ki zong to changa e mi le e mi ki thua chi dan mo mang te to ki thua na bel om lo to ko sang ka nai ba bang hi small school lo mo public school na you he to sa diak ka bang le sang hoi pen hi lam mai changa mo mang te bang le a house de te zong ka ai changa to ten la to ki thua nom lo to changa a minorities jado te to ki zong azel asia ma ki ho pi chi dan pian vi ve ki de dan mo to dan ai hang middle school high school tun chang hela to table percent happy na to dan hinon lo na high school tun chang mang le to dan ong bully te to bang ki thua kilomta ki zazela chi dan ai hang to chang high to pen freshman kim to chang high school chang hela bel mi khem pu to ki ho the mo mi zong ina pang lai la ki khel gam tat ki mi ki bully nom ai hang high school cha hi la mi zong pitching tek
rồi chăng mang kang te zong ki open mo rồi chăng mang lom zong ki nei the ina ai hang sang mang kang te zong amao le amao ma group ki ho zedeu ki ho ai ho pilo ka chi na be hello mo ai hang la amao zong ama la amao ma na ki ho zedeu chi dan ki mai na zedeu chi dan ai zong ai le ai ma chi dan ai hang bang high school tun chang la to dan ki dei dan lon na be lo ma to ten ya ke thuak to teng dian to bang hun thuak chang ke bang hi le to dan hi chi zo deu nin chi da ngai sun sanga to bang hak sak ka thuak chang la pas ke le pasien be ki ta mo ke bang pasien in te pasien hi mo na puak amai gyang na ding to agyang na sunga ke ning kalson ding chia to ki thapia ki ka mo pasien ni pina sunga thala za chi dan ni okay lung dap me to nung gen de lam chiang song to point pet na la chiap te la yin la de lam chiang song atop na lama in all of this where does Christianity comes in for you chi song den sang dong ni na ma he think that na Christianity na to pa jesu ina nang ong bang chi ho kha kyam chi hat den chang gen to ni na so over to you. Oh yeah, comment I mo dia ka kanggan no pen you talk about the black population hina mo the jang Asia Bangladesh mo again Bangladesh pen Asia pen mangkang ten chimai ni mo US na pen minority like the model of the minorities ang ma and it's kind of like a divide na zong hikama which is a very big topic yeah it's todo kizuya banghalepen compare midang to bang kite banghale adang race to bang kite banghale Asia table tom khat ki zodo to ki bang mong ki zodo adang dang to hina ke bang turan ka face jang apen ina be kate ke ud bang hele mo nu le pate ringa ka dei sak pen nu le paten zong o mo sak ding mo nu le paten pen how's your day mo na tun sang ka na bang chi hak sa le zong pen mo han thon ding to khat mo ina ke lai bang le zong ama sa bel kan nu le paten zong mo mang kang ta kya sang ka e chang amo en bel nom sama ma en te mo hak san na to ke amo en zong ma ki sai mo ko gam te bek zong hi ke mo lai a pen ke ka na den bang le majority pen mang kang vive mo population ai chang duak lwa ran physically hi lian ke zong pen ba le pau na to hi zong mo ki thok lwa na to pen atunga zong pen nu le pa ta kyang ki ye ni na kap liang a zong nu le pa ta kyang hak sa ma ki ye ne mo ki hak sol ma china amo tom ma pen ang thei siam sak chang a pen tua hak san na abe hi ton lo hang pen innate mo we have someone tua khat mo pok nom tuam he pok nom tuam mi khat again the cha mo hong understand mong the siam tiang a pen ipok dan khat jang tua mi na gam ta dan jong tua hi pen sai ke bang mo pasien to bel zo tua lai tak lian bang kanel lai pen pasien lo hilo na mo it's a long story but tua lai tak lian bang le atam zo ko le pate to ki ho mo amawin again take tua hi pen tua nonggen le so ma ding banga nandule na pan nang tunga role play chiding hen nang ongna thei siam naw thang na piak na pen it's a very hi chiang nong tun nong lo chin thei na ding zoliana lak pan hitale na performance tom te pan hitale hi chiang ta na tun thei na ling dim pen parenting role ki sam lo chinai ve mo na nga dinga tua pen dena pasien chi zong onggen kha china ke ka side interest kat pen ke nidang agnostic pian ka hi manina Christian kong suama in psychology of atheism New York University psychology professor Paul Vitzi gelpena amana Voltaire te Spinoza te hun tanpana firit ni che hitale ong kan suk Sophenier te hitale ong suk ina tunai Richard Dawkins Christopher Hitchens te tana leitong 80s min thang pen te
vocal pen te 80 ma dingina atam zo pen problem thum nei hatna apate one la ya si ahi kele apate weak thanem ahi kele apate absent apate physically na pi emotionally atate ding halo si hong Zomite bang zo tam zo na anding kung ko ya na sang fi du kung piang nang le katawon ka zo ve chi dan pian ha pai pian mo Zomite penina ta tin ki sap emotionally bang ne ya chi pen amao hamelo ke bang zong mi tampi na thelo pen de lam sang subculture zong gen mi na a thelo pen tunai hong ina gen khia pan tang ina mi ka hu thena dinga broken family a hang khia ka hi manina tan nga ka hi ka nu le ka pa gi chen kan to om gen to ma broken family in sung nu le pa ki tong the la ka hang khia ka man in sung nuam san in sung nuam ka sak lo chianga kalom tela ka vaki e culture som kalom tela ka vaki tat somin ina ka vaki fitin the na dinga habit hoi lo tom va adopt hai ina so pi tak ke bang so heroine di kana om ke ve ina no lam hi le jang ti sung chi ding nei ve wa ina lam pi kyang khong ka ki na kya hu no mai ve ka sam sao ma pasen nong khel ma ina to pen a root cause and leng in sunga psychologically laugh itan lo mana apola ma laugh focus on e ina to pen nang na in sunga mu nai chan nga dinga hi racism tom te song fight zone e ma ina to pen kalung dam ma na ina nule pa hi ngai khai yom le zong itate mi laka agwal zo na ding pen lai le sum le pai dek na hi masalo ina in kon ki it na kitel siam na Billy Graham bang ong kam tampak ni no le paten jang na ngai ni ngai Billy Graham bang atanu nu khat pe ni na pasal thum ve nei na athum ve nei na pen ding pe na anu le paten phalloi hama akiten pi te ten akiten ni zan bo kisi pai ve nei hial abusive hat nei lam ki the to pe na so lo chang ki henu na amana pa jong mungam no lo kisi klo ma mai ha che na ding nei lo che in a che ale ainu atun mawa lampi apan na nga ke Billy Graham in na nga ke na atanu akum hiat changa apan bang ma apaw ma ahut na za ke atanu na ko atanu pen zoom lo shame awomin apa hi za alei tu evangelist min thang pen ken mai zoom sak ke hi chi amlai pen apan bang ma gen nai lo apan nana ko ye mo ei mi te hi le nang pang pel pa ki beng suk ngom pa mai thei chio man nana ko yin atanun tua pen lung he ki chi to kung khan hiat wa kalom pa khatina zuwadon ni na zuwadon chianga ni tag zu khamsa azu adon masak na pen pen ai cha ham se sa tungai ve ham ko pa tungin ai apan hoi ta ka lup na tunga sel ajing sa tho che apan thei thuk bol sake na nagim lo aya na lu khona lo aya hi nei mo na shower on hin ka yo na baki silding ya nagim lo aya atapa baki suang lo tu ni dong zu don ngam non lo e kum som ba pai hin ta mo ina ei to lampang ki thane deu mote a hi hang nule pate jong mo sak thei lo amau to banga na hang hia wai changa ina ei hang pan ita bonding hin sin na experience teu nonggen teu lungdam ma chini na sot kong tut pi lo ta ya nagim lo tao ya okay khat le ni gen to lai ni na dena ka gen khat ong tom chikin ong dong pon identity crisis nei na ki sao ya like American like lian lo Asian like lian lo chi dan do pian hatom na sao ya so mi ding ala so mi tak lang chi nom kol ke we la ei la ki so mi sa ki nge chi bang khong jang om ya muang itale so mi tale muang nong panding ya First, okay. Ladies first, di nga ngak pen heaven. Cái bang hi level to dan like race lama mo race lama le to dan do nei den lo bang yam chi le hi to sa le na hi le bang zomi ta di nga copy so kai chang US area copy zomi to dan ai chang ka surrounding church ai zong mo community pen zomi bek mo zomi ko gam mi to ki surround kai chang to dan okay ber zomi hing ayang sangai pai chang level to dan
zomi mang kang chidana bel kele ke mo race to mai level kithe toran identity confusion bel den no mo lo mo lung da mo wow that's great so nang ye I think cái khăn canal lại bằng mà chỉ đàn liên bởi cái là tổ hàng kita melo cho mai ni mà US để là hiền lo cái khang US cái liên lo mà toàn có gamma bên ilom chỉ đàn con trong cái này lo inel tung ban cái bài chẳng mà có gamma ip để con hàng bên ki adang ki thei ma lo chi mai yo ai chang in chi da na sab ding den pen hak sai ma ko ga ma khang global hi sama ma ko ga ma jong aswak hi na to hanga ai ding ne tum bang ko gam khong cha ding lai pen lungul chi dan pen kolom te kyang ho ning chi dan childhood friend chi dan khong nin yeah I think pen to dan len lo ai chang traveling purpose chi dan khong hi zo ai ma to dan ke bang atam zo Amy sunga khang kanel lai bang Amy sunga hilian loi changa be hat khate ilom te khyang nga iki pawon na mo iki hel na khong ki hel thei zel na to ki ju ha zo Amy dan zo Amy ki salo pa kanel Amy sunga zo ki hel la atam zo ten nang Amy mo ma ang chi deng ke mo ina to ki ju ha pen lam khada irana hak sa pi ba hi lo hang firin danเป็นนวมกินลงมาตัวมีหินาเบลอาซุมปีเบลเฮโลนะตัวห้าง struggle มา crisis กันแล้วไลmiddle school จังขนาดเบลเกลเกมในเท Okay what about now ตู้เนี่ยเลยตัวบางอมเทเลยตัวอมเกก็จีแต่บางอะไรhigh school ก็แต่identity เป็นmore proud to be who you are จีดันของแต่ encouragement ตัวmoreตราตัวจังหวะเป็นAmy อีน่ะก็กำมีบักเกAmyส่งมีอีเงี้ยน่ะส่งเงี้ยน่ะส่งก็สิ่งเงี้ยจังหวะเป็นกี่อังตันเงี้ยculture เงี้ยน่ะเลยเงี้ยน่ะคือเงี้ยเป็นกี่อังตันเงี้ยตัว sign Amy เตnakasak mama pen tonza nga inpiu nila nga emperor teu om na inpi pen aki om na lo pen nakasaki na to ka Korean lom te pol khat banga mau anida nga I emperor teu in khong en thei lai we mo ya to te et ding om na lon den na again nang dan te ding muang te dan te khong bang khwa long jinun na to te khong bang et ding na om le culture heritage hi ang tonza nga nida nga emperor te mual swang te stones to inscription ki bol mo hoi taka head hunting hi lai khong inscription ki bol le to te khong bel et the ding amau grave stone online epitome online for the khong song de mina ai hang thanga hoi nong gen teo nong dam ma mai in kalai butoy khat liminal space kichi Princeton University Asian American Studies Department Director khatina agel bang aman pen Asian tiading ala Asian taktakalang mulo America tiading America taktakalang mulo pen hoi hi chida ma payema bahangyam sile thuthakala ki hong tuala hi koma hi America tia hitala inlama tia hitala ahoi lo pen en objective taka to pen hoi gave chia ahoi ilama thawa ki pe thei hi che moment criticism ki bol thei hi che ma constructive criticism ki pe thei hi china liminal space china not there not here chi la khata om pen jong ahoi hi chin ai hang no te la pen positive ma mai hang ahi manina ai hang chi sorry ahi manin longdam sinina tun Christianity a lut pak ni na mo to sa chang ina wine up ni na Christianity le subculture khatong ong gen pinuam te ina so phial jong mai sa kun na ki brought up now does Christianity play a role for you nung khan hiat na wa tapido na hi penun tu gen te dina ka gen aigen te sung banga depression pen na hat ma mai na to ahang te laga hat pen bel zong
mi kang te parenting failures ong hi ve che ve bang hang yam sile amau atateu na na ngek bol lo liang tau na mi immune system pen ingek bol lo lem a hat lo the i dam the na to bang khata na pang te song akingek bol lo liang chang ni danga helicopter parenting chin atateu en ke tu che helicopter jong chin lo bulldozer parenting chin atateu pai na ding teng phut sak ke ina taten bang ma hak sa ta to lo ding de lo ina to man atateu nangonin na ange che jong i jong chingam lian lo tai ngam lo to pen university to bang hang de university ang lo cha mi tong ki disagree ta mi tong ki thukim lo ta mi tong ki thukim lo tak chianga to like sa pia pe ke lo kai ina mi amount to disagree kong mu changa handle so lo chewe to Jonathan Haidt New York University social psychologist pa the cattling of the American mind chi lai bu bang na sim leo chen sim ta ma handle so lo un to te hanga zong mi la ka mu chang depression khong zong tam dia kin to so changa abuse khong zong thuang zo lo phadia ku bully khong zong thuang zo lo phadia ku chi ema amao sunga to te do ding aneu panwa ado zo ding psychological immune system ni chi ding hema emotional immune system den na thanem lo ta hi chi khat zong research pana ki mu khian ai zong ina no nung hang khiat nawa Christianity and role play khaya ke bang to be honest yeah, kaya belong yan na kining sorry no ang gen photo no life for Christianity and role play kaya yeah muang pansang niya maalay siyang to sa ngay chang mo yeah Kebel pasien happy na to kanau tung pana pasien kanu le kapate mo pasien na sem dia bang chi sa mo ka chi chang do dana hi put mo ayang US ka chi ma US sang ki ka yu zong tam mo ta chang to khat sung ba pasien na sem nom lo wa to dan hi to de na chi ma bang to dan haksan nai thuak chang mo sanga ai zong mi bang Apen dira chira na minorities they are minorities noya hilai changa mo kachira kita ya yeah tells him yeah tun me too som ni som ki lo ding event more America ni te like we're not even 20k so yeah India lam mang pau le sorry ong tu khai nge India lam mang pau le very minority si ding eve India lam den very minority kai si zen ding wa ai pau na niam lua chi pen amang pau wa kai so tai chang very minority okay you know mang sorry to dan very minority pana ai khang to I chang na khat to pen mi team ba kita ding bang ai ala sang kita ding chi dan group abang sang abang project khong bo lang partner kita bang in ai Alaska all pen atom na all pen khat to ai ki partner ding atom na partner ne ki le sha te chi dan to ran ai chang amo to ran mi neng niam na chi ai zong mi simona ai chi zong to ran ki talk in I hang then Christianity ai pen pasien loa ai mi te diak wang le hi thei ngat lo baham chile kwa panai zong gam panai zong hi US refugee ding akal swan lim te pen masa pen pasien mong baka ki kal swan ai changa mo to changa I beginning pen pasien to changa pasien ma min zong ong tun pi baham chila apai khem po zong ki tung lo mo de ayang pasien em kemina ong tung sak to bek tham lo na chira na US itun chang haksana ki thuak chang na ke bang la US katun chang gup chana nga chimayo mo because Christianity pen it's not the religious practice it is you following Jesus yeah Jesus isana pen Jesus pen gumpale hon pa happy na ha isana pen to isana pen a Christianity his all amao religious tradition follow hilo na Jesus a personal taga follow changa bangala
Jesu personal takai follow changa a pen Jesu nung zui Christian chidana ki simpan mo kai man na hi ke bang hile Christian to changa gumpak sang to hichang kasang to I lon na kanga changa pen pasien to the connection pen thuk sem to cha to ina pasien na sem nop na pen kalung ai high school dan som katun chang pen dan nga tung chama US to ma pen pasien na sem nom lo wang chile pasien na sem lang pen US om ding bang lang pasien na sem lang pen sum mai zong a family financial struggle pen ki zo vet lo ding tôi chắc là pasien na sem pen mortgage tiếng zong nong kai hin ta ding sia rồi tôi chắc là hi financial lam pen to dan parent a tradition ma la nu la pa te hu nuam lai bang che nu la pa te hang a zong hi chang ki tung ai chang a I payback zo na di at least di nga mo to di nga ki hu nuam sum la pai to ki hu nuam ni na ai hang na chi dan ma tan som ka tun chang pen ka sen tho I lon na mo like sen ju mo ta ka lon ka sen tho lon na nga ka chang a to in pen to le pasien sap na o za ka chang to in pasien na sep la ma mo kai ki zo to dan to chang depression zong ni dang zong a zong I teenage lam zong mo ki nei che za ma ki haksa ki sa US pen khat ve chang de na chi dan ma ilom mang kang te eng ke zong ka parent ten hi dan ng ho pi le kani bang chi how's your day chi dan da ka mo ai ke le bang chi pan ta che pan pi che ding ka wa chi dan ai hang bo to dang chi chang inu le pa ten support lo ka chi na hello na ong support ma ai hang ein mang te imu da na ki support lo chang pen ai na ki sa yeah to chang a to da na hi chang ai hang pen pasien bina ai pen ai nun tak na pen hi like bang mo pasien lo ngal I muan di ngom lo pasien lo ngal I partner pi di ngom lo pasien pen a personal taka I partner pi ko di ikal swan to pi ko ding chinana to na Christianity na on build up le khang to sak zo mo ke bang hile academic pen lam khada uk masalo jong han jam som be wa lo ai jong ina katun tan pen pasien de na le pasien kal swan pi to na chia to na ki kal to so ni na Christ to na pasien ni hi kasangka na ai jong tu chang kanun ta na pen pasien hang bet ma hi che ga no ni sa thank you Muang dong da me som nang anong hom the ding ya cái bên cái này là bảo cái nụ tè amo Christian này na to mo biak in dog pai na to hang cái bang interested like science am konki interested zo em mo ai chang to ki na lo bel hilo the na to hang personally thelo cái này là mo to ai na atheist liền bel hilo na bangala kyu kisang zo lo chimai ni mo enel la ki khom ang pen ki khom chang nu la pai so na chang ta ma and 2015 chang a pen youth pana pen pasiani atwa bel sang thema ma lo even the idea bangale mi khat si na to imo na teng mai sak chi pen le tung ngai su da ngai sun loi na le the lo mo ena to ki via pen thunget na zong pen siama te zong nu la pa den zong thunget sak chi dang net sak zo pan mo to sang thei che mai ni personally mo ke like ke sang thei na khalama zong mo ka sang an ki bang bale hi depression lambang hi le pen ong ma atam pen ki amanta malo tambal thelo ena suicide kong bang hele pen hangam tung ding chi cha kilao ma kilao ina to pen ong let chi ta kong nen pen Christian kad hi na to pen like depression lo hilo ina mo to te azo ding chi da na kinga isu changa pen it plays a lot ki nun tak na mo ro bien pi khat hi na to bek tham lo mirang te
a Christian liên hi lo mo Jesu asang liên lo te khong to bang ka ki te cia na gen nge like social institution la ma pai mo ke ka lang dan to le hi religion in pen peace la ma bring ding hi lo mo chi dana khana ngai sun ni na to pen ke le ke zong crisis tam pitak lu de mo okay acceptance ding ko dana accepts nga ding mo ke ken pen Kile apasian pen personally asang na tong adang the doctrine principle pen struggle mama timay ni mo struggle mama and apasian na sab hi zong to chang alai sang tho sung get nye da zong avai think campo pen sang kin zo lo especially as a female bakit bang sexist lo ai chi dan khara kingai su mo to khara kai su chang pen sang zo lo dang be personally like God mo pasien din be ama sang yet mo that's a personal hina it plays even till now tu chang bang ha zong pen personally been connect mama mo to hang pen nisim tu pasien isang kiso cha accept ding adang te pen mo ke ading pen struggle mama lai mo ko dana gospel bang hila pen koi dan again kate ding chi dan kong pen like ka gen dan ding zong thai lo to lai ta ka struggle ma pen mo to hi pen in that ke Christian life nang pen ko pol lom thai ding dan te hi che ina Muangpi te sem te pen amao Khamkhual ina Christian upbringing hoi tak na ni na ke bang college ka lut khit chiang hoi taka pasien tua serious happen sini in tua again ka questions ken kum tan li class 4 ka hi pana question nei pastor hat question ka pa bol le to pastor pana hibang dot na nei le nalung sima doi bang pan na accept lo hiang chimo kai chami ki dong ngam non lo to teng pen doubt hong swak to sini hi hang tundel dena jing lam chang kalai bu khatung pai kheding khata lai sang tho pen sexist lo hi dan jangong dil ding kai ve I interpretation pen interpret hel mana hi chidan bio pen tema in den lam chang jong if you like lai bu khat a pdf phong khak ningina na en lechin in to pen man phama main chin tu ni dan song ke song question how to lai but hi song pasien in ka question teng ma ta song hong yi tin ama to question teng ma ta song ma ta ka son hom to lai in mo den nung gen alam dang mama khat pen nung kum tu kum boli zoi khata Oxford University Press pana ong pai hi American khangno de la ka studies ki bol pen middle class de la ka Christian de la ka academic performance hoi zoi save Christian ubna nei te la ka mo to beglo in a Harvard te epidemiologist research bol pena biak na nei te pen 30% bang kum som lenga sung ho ki research na so dam zo mo depression 30% bang ki reduce so 5-fold nga ve bang suicide rate kezo che upna nei te la ka mo so ya to bang man phama mai no zong to ran hu ha hi manina backload then again hidan aphat tom na te be khelon personal takina pasien to zong ki zop na nei na hi manana lungdam chinina tun izo na ding in aman phama ama ken na khat ong gen ning to teng pan no e mi te ding in suggest na pu le hidan hi theile na chi ong hit leu chin u ting na hi pen research based survey statistic hi manina ka phu atom hi lo ong chima saningena IQ scientist James Flynn ina mi vom te le mi kang te galpi khat lai le khani na lai Germany ateng suak America te achi ki non lo te mi kang ji nei tok te ta te pen mi kang ki teng te tele mi vom to mi kang le mi vom Germany ki teng te tele ata te IQ pil na lama a difference khat zong lo
itel siam de ma to hanga race a hi manwa mi vom le mi kang a hi man lai siam zo pil zo hi ton lo mo to zo chang mi vom tek zong mi vom tek example a kung lak na pe na mau zong immigrant sai chang to le ei pau thei lo le loi chang mo mi vom te example a kung lak na pen tua mi vom te pen a subculture na aki kha a bang chiang tan tung ding chi amau nana sai khol a han hiat chiao na gen te na ung pen inge tu nen leo chin Detroit lak California black sport hat ghetto lakate tua hi a gangster rap subculture hang khete mo a hip hop subculture hang khete pen na en leo chin tale hi ya mi vom a ghetto pai deu ya a gangster pai deu te na en leo chin a generation o sut leo chin a English sak dano zong amawa ebonics pen England West lama England West ni tumgam England ni tumgam lama mi vom te America South ta ong teng sila nei te pana a hang hiam mi vom te pen nana hinwam ding itel siam nema to lo North lama Washington lakho nga mi vom lai siam ma ai ke le skillful ma mai na mau le mau zum ke kem zo ma na chi te wen leo chin a slave owner slave an hi lai wa zong amau pu te pen mi kang te sunga zong England a wa West lam te nai lo ding mun dang pana culture tang pan na hi ding ona amang pau za to zong ax chi ba x hongong chi te you wanna be what be chi dan de te pol pen mi vom geto la ka to hip hop culture te ung adopt pen West England te pa we ve achila amau slave ina huate noya hanghiam mi vom te to huate pen ani ito ako akamal kasan do kolo zang maileng white rednecks te ve ina black rednecks hong so ko ve ma a English za cheo so hong ki bang to zo chiang ina a trade akibat ma anei pen wa mau education park ta hollo to ako ma education park ta hollo to akun a he na wom chang violence hong zang pa ai hanga Germany avo hang hiam mi vom te leo pen tua bang hilo bang hiam chile abawa gangsta subculture pen omlo keizong lam ka hang hiaina ka kim ka pa ma te tam zo in tupak khong thupi sauna biggie khong east coast west coast chi khong thupi sign Eminem khong thupi sign address su apai dan bek pan wa zong to te ki the to lo metal thupi sak dela a khut tom dan address pan wa zong ki the ai hang kalom te pol hat university campus a hang kya pol hat pen om danu tuam zong lo ching zo phadia ina tua social studies ang ki mo kya pen mi hing is subculture mo I han hiat pi is subculture pen underlying culture pen ina tam pi tak na I mu zia le tung I mu ziang determine kan to mana black stick tek zong ki bang lo iza tam na pen amau ni danga slave tuak to ka hi hanga West Indies lam to South lama slave hi te so ki bang lo I vetun akhang ata teu khang zo West Indies lama te lo ching zo slave to South lama te pen lo ching lo zo to pen a subculture hang hi Thomas Solina black bangale black rednecks and white liberals kichina sim leutin far left na here far right na here far right na here left na here right na here middle na here pial zonga sim te ding to laibu Thomas Sol Stanford University professor hina to ale Jonathan Haidt New York University about the killing of the American mind na sim to konggen ting pen to banga hi mok le subculture in hisa ta ale tung I mu zia ni park ding skills ital education ital ong shape ha ong se kha hi mok le no SSO me growing up in America and soon to be a culture shaper for our people mo mi te no ya te ding culture shaper khat trendsetter khatong swag ding na hi manana bang chi bang subculture tu lai tak ine ya zo mi te so mai lama bang chi bang subculture na bol no mo chi na ni to kunong dongon la to zo chang in the closing remarks na gen dop na pong genon la to chi na zo ni mo ba som nong pan dia
cái mũ kẹt liền băng mò từ cái băng US ai chả US cái mũ kẹt liền băng hiện tại bên tầm gió bên mang càng tới culture bên kia làm mò kia là tô đến hiện mai nào khang nô tê zong bên amu đàn bên mi đi ngay again sama bang nule pa zong bên zong mũ bà bang zong mi kia mũ mò từ là culture thật kia bài na tula tak bang Amy sung lian bang kamu diak bang hilap pen like rap culture ma hirana hip hop and turan bang kimu ma ma to pe asya hitwan lo nule pa ding al pen thei dinga pen asya hitwan lo en ahoi dan social media to ke bang ahoi dan is that thei le pen dinga ma ena ken ke kade ba sa bang la to pen Amy sunga pen Amy nule pa hi zong na mi pi camp point to pen ahoi pan pi zo ding ma lại tập bằng là tua dòng kiu dancingของdòng mà art làm bằng kiu thằng đâu mà chỉ ni mà art làm bằng hình là tua pen na by pan bi ding na asya if there's a wrong turn ma de lo by let pen nusia he ke la gen sia sang na pen hidana jodeu le chi da amo pan pi the ma to khat ke khang no te adia to lai tak ki kham the hi lo ai cha ki kham sang la ma ki ma la som tua angai te nong tel khel lo ding rap song pen asia chi lo but a subculture rap song a subculture ka dei lo pen gangster rap pen mo just because you are interested in rape doesn't mean you should want to be a gangster. If again like it tell them like just because you love hip hop music doesn't mean you should be you should want to run around with guns and like started calling people with those words that and that tells them and then started having those mentality of to pen a rap song pen a hip hop music pen bel Gen Zomi but what I am against is the subculture that if you listen to hip hop, you should want to be a gangster. Chudan de ulam pang pen mo to pen hi yeah. Just I getting clarification nang bela tel siam te yeah. Correction sama som yeah. Yeah, diyan again ma ba tamzo kanula ka pa zong hila mo zong biso mentality pen rap hila pen gang lam mo violence pen kinga isune mo tong pen doran sang na amo rap lam hiding na tong lahoi nam pasi to lai tak bang pasi na zong pen rap kisa he mo le create hong mo rap kisa le pe en ki han thon lo pa ai cha doran changa pen amo adang khong a ki pai mang thei chi mai ni mo to lai tak khang lo ni bang ai cha ke culture ba like ma ding I personally see a Biden US and bang hila mo khang no te bang tulai ta khang no te le ko bang jong ki bang kin non lo Sudan jong amunan technology to mo ai changa ken the best way hoi pending la nula pain pen hoi lama pan pi so lang mo kham ni not the best way like you said mentality azong pen okay rap music a day la if they start to have gangster lam hila pen hoi ta ka hil zo ding to hiding hilo is the right way chi dana mo to khat mi pi te hi zong mo to khat kisam sign and so som nang bang ina hi cha nang thunei hilechin imitating culture nang create the hilechin nu lep nang gen pe nu le paten positive ta kina tha pe siam ding a hoi lo te so hoi lo hi bio cha hil siam ding na re lung du tek pen hilam pang lung lu ta jong lo jing thei hi che jong gen ding na to a thau to ya pak te bo lung lu se kul lo hi you don't have to be Tupac or Biggie or 50 Cent many men footsteps on it thau tong gi kap chi te khong kul se lo wa jong rap thei hi chinan de pian ma to hitale nang ideal create thei di le chen ai mi ti bang chi bang khat na create no ma song a subculture ding ama wa influence ding can you give me like example nung bet hey dia ke bang hileng tua irresiliency tua hak sat nai tua khang ke hi hak san na ki zo swak sat no ri khat ve chang be ding chi lung si mi nei pen tua pen nei swak ding ut
tua in leitunga ming phazo sak mu I survive na khata jong mu tua koma tua jong tough ding koma grace ane in culture jong hinwam tua zo chiang dena igen skills khong how ding in tua te pen positive vibe pe hia skills te a create no mo culture pen tel siam de ma ina kole khatina ni vom te khatin min ke ung tot hiat so min circle music drona ken to sanga circle le about wap ding jo te achi dan de pen to dan mentality ko akine ina subculture pen pehen no me hip hop lung lut manas gang hi te ding hi ton lo lai similung lut mana science lung lut mana atheist te ding hi ton lo chi dan de pen te subculture dan de om sak no me mo ina that example la kong yen dengan honestly siapa again to kaya zong kibang pina subculture kay day bang mindset na tamso mindset hina mo dengan dan te zong kay biang na lam na zong hi zong mo a sunga pen more welcoming kisam have a culture that welcomes more a pa siam lo hang pen welcome nak adanda na bangale a pa siam ding ti dan he zong mo overall other pia pen welcoming culture day inclusive mo exclusive sang inclusive a sunga kisam sai na the changa ingay na te zong mo bangale can take na the open-mindedness kisam culture day in pen diyan again mabanga atamzo pen divide den mo science hile Christianity lo jidan hezo the janga nang sport lam uklete lai lam uklo chi dan he zong mo to pen divide kaya to sanga pen inclusive bim adoptia ama I coexistent dan he take up na mo to khat culture mindset khat mo kisam sai hilwa lunggo very true to dinga zong bel a hang te pen te yom ding zong kisam ding okay ke ka khan khia da hamba ka sak tu lai ta ka hang do ma kai pau pa ama MBA first class so in but MBA asin la university campus best basis zong la is a very good basis best tum siam mama ai hanga tua koma education zong neglect tuan lo chi da de hong ma okay muang so tung tu sak lo ngai sorry nang gen nong gen ding kinga lo ai lo sa subculture to la ta nei pen zong hi ta la mo kewa tamzo youth lama interest mo so youth there bang she dress up like what's trending sidano and then to like to kamu kera pen dena music in pen tampita nera na game ma tampita influence ma moi khang no te to la ta po ma TikTok ai zanga to TikTok dena he influence ma mo agam tan zeo apao zeo sidan to tun a phrase bang mo phrase a saying om le bang da e khang no khem pon ki gen gai ki the mai ai chi dan ai chang mo to chang a racist ber hilo mo ai hang a racist ber hilo to chang ai hang konggen again no khara pen mi US be mi nam ni om chi mai ma ka chi chang a majority pi nam ni omina to pen mi vom le mi kang event mo khang to lama he a discipline anezo bang discipline anezo bang le alam tamzo pe mi kang lam mau they have curfew and they mau to dan he to chang mi vom lam la dena na chi dan wa gangster chi dan mo ayang avec vo hello ka chi avec vo hello da ayang tamzo pen gangster pen mi vom lam mi na to pe ba hang chi la in kon swa problem hang wa rebellious heart pen asung wan ne to sung wa rebellious heart in pen rap asakut chang jong kam hoi lo ma pao chi dan to chang amau kam hoi lo na hi agam tat amu na un pen
hoi lo teng pen ki zom dau dau hi sia na kam ta dai zong mo no la pa kam ta dai zong hi kam te gui te te ai zong pen mau to dan rebellious heart aneu chang pen ki zom dau dau tun mang te bang asang ai racist lo mo ka ji chang amang te bang hila mau to dan sang ta te lung kia bang la ki pan pi ki holim chi dan communication hoi in kwa sunga to dan ilung sim igim na pen khat khia nga pen share trading hilang pen lungim na pen apola ma kilang lo mi la ka zong ki gen khangam lo ayang pen khat mi khat bek khang pen lungim na igen khak chang pen ki swakta itol to chang tham ma agam to chang hi apola ma agam ta chang pen ahoya ki gam ta sthei chidana to sub culture khat ai kamu ma chang ai mia bang la bon sim pai te po khat bang le ki rap la sa kam hoi lo pa to chang ju le kam te gui te khong tong pai chi dan khong imu chang e zong na sai na oh no kwa te ette akwa lam te no ette la sa bang chan te no ngai chi dan lung lu de ki zong amao to dan kam hoi lo angai te ma ông phèn bay biển chỉ đại nó khó mà tôi về tôi hát na cái sắc mà ấy mi te pen themong skillful zek leo cricket team barong swak pa mo like themong lo ching ding zek le som bang so tuan zolia hitai that doesn't mean she should stop going to gym zolia ta china awu tu tan ek ding hi lo mo like zolia hita hi same mai cha discipline pen akip same ngai na maintain same ngai le a pressure pi a hi lo ka chi tha pen wam zo mo ei mi te pen la hong siam in lungdam pi hangai chin tha pe he ngai na life a isab le man jana tep te pe changa ona tung non ma lo chi hong chi ni hak sa kha to me vel ei sunga i rep hong lung lu chin thap tai piak pat changa ama substance abuse hong na boy go khin man ta chi hong na hi zel mo ina ei mi sunga na ka sak ma khat to hi ya continue muang sorry tole hi pen yana ka jewa percent ha ki tungai changa pen percent pen pang ki koi the ding ai nun dang na mo hi adiak US abang la to changa is circumstance hi surrounding mo surrounding pen ki zo sak lo ding mo surrounding te ahoi kwa gam ta asya kwa gam ta cha hoi ta ente te la mo to chang dena ideal na chi pen wang la kizaya tu nong za okay geno a record ke sab de then ideal bang chi boarding chi va chen mo to bang hila ke wang hila ka sen to ba chen chi la gam no ma omun la thumanin gam taun achi ma bang mo US ki US pen ite sama bang freedom of ma mo freedom of speech freedom of religion na khem pu pen freedom swak ta ma would bang a business would dana ki bo the chi dani ayang pe to pi pen up pen na chi dana yu dana gam tat the kom ka la pen thumana gam ta di kon thumani percent tunga thumani ilom le go te tunga thumani isa sama te tunga thumani chi dana to thumana to gam ta le mo to chang SawSawm chi ma bang open minded itate ay na pangte zong mo ka ke wang le hi aneu Sunday school zong hi like en to Sunday school na pang neu ten bang athu ongen champion hi dan mo chi dana open mind bang chi aneu na pang ai zong agolai zong pen thu khat ong share le pen open mind listen listen le pen lam tampi da amao kalsuan ja ki muai cha mi kalsuan ja khat pen I kalsuan to pi chang pen toin pen khan to na le connection pen hoi ma khan ong pia mo to to teng lung da mai mong mi hing ten I life mi hing hem pe youth khat ten we want to be hearty to ka chi chang min tang ke ding a chi la ba ko yam khate da ong ngai he ding mo
answer rong peding zong hi masalo just to listen to us si khong pen il unga I hiat sak ding si khoi long golina e ya ding zong itawon lian pim hin chin dena liberty again le French Revolution la ya no me khat akitat khatina mi pil khatin liberty symbol ni na liberty o nang paul pinami tam si mo chi so tag na nang Paula Pinni tam sisi what's in Dostoevsky Russian novelist fine Philadelphia hele Pennsylvania hele Liberty Statue na pen to ataka Liberty Statue kaya nga Statue of Responsibility itong lingo hits responsibility la ngai freedom ne ta chin iut bang inom leng freedom pen ki basic khathei mo because freedom tak pen to do Isaiah Berlin in a freedom negative freedom the positive freedom na hen in Oxford philosopher negative freedom pen freedom from na say freedom from coup Myanmar gal kap te pan put pan sota na but positive freedom pen freedom for na hathi dinga freedom na hoi dinga swatag na neiตัวเป็นahoi lowa iswatag na pen ahoi lowa vasat le ti oxel bonde chakiom zel mo to ina ya nonggen teo to dana kasamap kalong sima nonggen sunga omte to ate ina nonani ito ka nonggen chang longdam ma tun one or two sentence ikhang note ale akele hi podcast ngai te kya na vai khak na pu som nonggen de Amasabe lungdam ma ya sia Khamkhual zong lai taka ma hun hong pia ma nong pia lungdam ma na ain te zong lungdam ma ing chi na to ina ke ading again bel khang no ta ading dek bang hila ma e zong mi hi na to pen bang la ki hang tan ngat lang ma to khadina to bek tham lo na tu lai ta khun ki like ma principle hay zong value hay zong ki like ma ki khal ma na pen pasien e amai thu le pasien ide na keep ton tung le bang le tu lai tak bang dinga again ma bang depression anxiety hay zong tom khang no so zong tam ma ai anga pen to atwak loading hello na pasien mo e ama kyang uptake ding la to khat hi pen in te adang dang the lungdamei so man palwa ina podcast anong ki hel kiniam hiat taka ko bang ma lo te sap na nong san sak lungdam ina ko tanong holim tang lungdam lo chi ongyen no mingina I culture a hoi tampio ma hi 18 jong to te zun do ni chi so mi nonggen ma panin ken song be lap no mingina mi kang tia jong hoi te lanin e a jong hoi te pu aleng ni dangina creole pau kichi mi kang sila kem tena asila te out bang a ho pi pe nu to te ta te in a grammar jong om lo pen a grammar rong koi khop le creole pau so kin pau et lom ping so to dana e culture e ngei na a hoi te to ni kang ngei na hoi te to gom khom le hybrid Newton soi ma ki swag ding e yes muang closing remarks all right cái giống như là chỉ là nó luôn đầm mà ngay sẽ không có tay bằng cái hồ thì bên ăn tăng gia đình rồi là tôi giống tự trang ya u xem tự giống ăn tăng gia đình ngay tự trang cái nó bị ai lẽ advice mà let us advise bên mà em chỉ là let us not be consumed by this world and top and get no mean ba em chỉ là a pen tu la ta khet mi ma ai chang mo tu apiang khem pu pen kisang ka thei mo I have pen choose te ta ka I te kak ding I te ma ding mo to le critical ma lang mo critical ma lang de na tu pen man lo percent dik na to ki tuak lo hi compounding mo ding hi ka om ja ding ka in ko nu kal son ja ding pen percent dik na to ki tuak mo la sang to ki tuak mo chi dan khat
ตัวด้านน่ะมั่วกิจกากอินกลางแรงจิเด็กเนาะGen Zomiตัวเต็งลุงดำไม่เสียลุงดำไม่ม่วงยันทุ่งยันจะกระลงซิมาที่เราเป็น 80s กับคริสเตียนกับสวมากับ favorite novelist เป็น Albert Camus สินะมาเป็น existential novelist สินะ 80s สินะมันarticle Nobel Peace Prize ของลาหิงมุสเป็น article บางเป็นอะไร The Rebel เป็นแฮมพัตา monograph บางเกณฑ์แฮมสิเลย Can justice ได้มาไหมเนี่ยทุกตั้งอะไรมาไหมง่ายสุดๆเลยภาษาอังกฤษมองเลย justice ที่จะบางอย่างบางอย่างจะเลยมีขัด justice เลยแค่ดังขัด justice เดี๋ยวเสียมดันกี่บางเราดี justice มันเป็นองค์เงินที่ดีภาษาอังกฤษเลย justice ที่จะเขียนนำเราดี justice องค์ก็ define ที่เกี่ยวไม่ดีที่สินะการมูสินะตัวหางอะไรก็ลมเทกี่ยงsociety ก็ได้เราตั้มพิโอมินะThat's why I could never become an atheist because if I'm an atheist, there's no right or wrong, and I could never go against anything again. Because what right for other people will not be right for other people. If I am an atheist, I am atheist kay Christian kay level. Tuman tu tang gizi kat objective kat omay siya nga. To kituak low table. Hian thay ta to hay kay level. Whatever. I can never be an atheist because I'm too rebellious again. The fact that Hiloi tu thang ma nagain mga LGBTQ tazong kay amana kamuna man hilo mo chidan mo de dan pen tam pe ma I have pen and pen to mi tai le pen truth of hin to truth to pen ki et kak lang pen pasya pen adi nga identity ama man ong pia ama hu mo mi ri changa adi nga truth of pen to truth pen adang te to te kak lang si pen ka suan ja pen ka suan thei ding hi chi no mi ngai sa lung damai muang hitale som hitale na hunu nung pia ko ang tang lua lung dam lua yeng topan na mai lamwa lo chin na ong pia hen la lo chin na ka chi chiang ina zomi tang bi tel siam ba ga mo taw van leng nei ke ding chi te hi ma sa lo ina leitunga nanun tak songun pasiana ding le no ve to kitua kena nasi utang kanun tak bel kisiket kengman patakin nung ta thei nge a civil del ding na to pan to phang pia hen la I have lived a life that is worth living nun tak na nung ta hai nga chi zo ding sem ding ina tu zong ken nan iwan nung takin sai ai zong ina anung ta zo sem ding na to pan to phang pia hen lungdam